ассалому алайкум бинандагони гироми, нашри навбати барномаи иттилоъоти ахборро аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо мегардонем. Дар студия бо шумо Марҷона Шарипова. 29 январ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дабири кулли созмони аҳномаи амнияти дастаҷамъӣ Имангали Тасмаганбековро ки ба шаҳри Душанбе бо сафари корӣ ташриф оварда буд ба ҳузур пазируфтанд. Зимни суҳбат ҷонибҳо масъалаҳои мубрами ҳамкорӣ дар доираи созмони аҳномаи амнияти дастаҷамъиро баррасӣ карданд. дар баробари ин дар робита ба вазъияти кунунӣ дар минтақаи масъулияти созмон ва атрофи он табодули назар анҷом гирифт. Ҳамчунин масъалаҳои ҷории рӯзномаи минтақавӣ ва байналмилалӣ низ муҳокима гардид. Пешвои миллат ба хусус ба аҳамияти иҷрои саривақтии барномаи байнидавлатии мақсадноки созмони аҳномаи амнияти дастаҷамъӣ оид ба таҳкими сарҳади Тоҷикистону Афғонистон ки 28 ноябри соли 2024 дар шаҳри Остона аз ҷониби Шӯрои амнияти дастаҷамъӣ созмони аҳномаи амнияти дастаҷамъӣ ба тасвиб расида буд, таъкид карда изҳори итминон намуданд ки ҳамкории муассир дар ин самт ба таъмини амнияти минтақа мусоидат хоҳад кард. Зимни суҳбат ҳамчунин ба тақвияти минбаъдаи кори ҳамаҷониба дар доираи созмон оид ба муқовимат ба хатару таҳдидҳои амниятӣ аз ҷумла терроризм, ифротгароӣ, зуҳуроти тундгароӣ, қочоқи маводи мухаддир, ҷиноятҳои киберӣ ва муташаккили фаромилӣ таваҷҷӯҳ зоҳир гардид. пас аз мулоқот бо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дабири кулли созмони аҳномаи амнияти дастаҷамъӣ Имангали Тасмаганбеков андешаҳояшро ба намояндагони воситаҳои ахбори омма чунин баён доштанд. Только что завершилась встреча с глубоко уважаемым президентом Республики Таджикистан Эмомали Шариповичем Рахмон, на котором мы обсуждали реализацию целевой межгосударственной программы по обустройству таджикско-афганской границы. Вы хорошо знаете о том, что данная программа более 10 лет обсуждалась в рамках Организации договора коллективной безопасности, и в прошлом году, 28 ноября, на сессии Совета коллективной безопасности в Астане, данная программа была принята. Я должен отметить, что данная программа принято благодаря усилиям, прежде всего, президента Таджикистана Эмомали Шариповича Рахмона. Без его твердой позиции, конечно же, сегодня эта программа принята не была бы. Должен сказать, что данная программа обеспечит безопасность, территориальную целостность не только Таджикистана, но и будет обеспечивать региональную безопасность всей Центральной Азии. Поэтому значение данной программы переоценить очень сложно. С этого года начинается реализация, она рассчитана на 5 лет. И первый год реализации очень важен для того, чтобы в последующие годы уже данная программа приобрела конкретные черты в виде поставки вооружения, военной техники для обустройства таджикско-афганской границы. Я глубоко убежден, что совместными усилиями соответствующих ведомств Республики Таджикистан и секретариат Организации договора коллективной безопасности данная программа будет полностью в течение 5 лет принята. Спасибо. идомаи ахбор. ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз давлатҳое мебошад ки аз лиҳози имконияти сайёҳӣ аз ҷумла сайёҳии экологӣ, табобатӣ, кӯҳнавардӣ, истироҳатӣ ва ғайра дар минтақа ва ҷаҳон ҷойгоҳи намоёнро касб мекунад ва аз зарфиятҳои хоси сайёҳии кишвари мо таваҷҷӯҳи оламиёнро беш аз пеш ҷалб менамояд. шарҳи Ҷаҳонгир Сафарализода. 93% ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистонро кӯҳҳои бузургу ҷолиб бо манзараҳои афсонавии табиӣ ташкил медиҳад. Ин кӯҳҳои сарбафалаккашида бо зебоиҳои нотакрорашон дили садҳо сайёҳону кӯҳнавардонро дар саросари ҷаҳон тасхир намудааст. Аз ин ҷост ки Тоҷикистонро бо ҷолибияти кӯҳҳо ва табиати назарабояш ҳамчун мӯъҷизаи нотакрор барои сайёҳон, хоса кӯҳнавардон арзёбӣ менамоянд. имрӯз ҷомеаи ҷаҳонии Тоҷикистонро чун нигини пурҷило унвон дода, дар байни дигар давлатҳои рӯи дунё кишвари мо бо шароити мусоид барои сайру сайёҳат ва инфраструктури зарурии соҳа мавриди диққату таваҷҷӯҳи ҷаҳониён мебошад. Дар Тоҷикистон сайёҳии экологӣ, таърихию фарҳангӣ, табобатию солимгардонӣ ва кӯҳнавардӣ, аграрӣ инчунин сайёҳии шикор бештар ба сайёҳон писанд аст. Тоҷикистон барои рушди ин навъҳои сайёҳӣ дорои имконоти бузург аст ки дар минтақа назир надорад.
аз ҷумла кӯҳҳои сарбафалак, обҳои мусаффо ва шифобахш, кӯлу чашмаҳо, табиати дилфиребу нотакрор, мавзеъҳои тарихиву фарҳангӣ, меваву сабзавоти аз лиҳози экологӣ тоза, олами набототу ҳайвоноти нодир ва гулу гиёҳҳои шифобахш диққати бештари сайёҳонро ба худ ҷалб намудааст. дар тоҷикистон солҳои охир сайёҳии кӯҳнавардӣ рушд намуда ба самти сердаромади соҳа табдил ёфтааст. сайёҳии кӯҳнавардӣ яке аз соҳаҳои афзалиятнок барои рушди соҳаи гардишгарӣ дар тоҷикистон арзёбӣ гардида, аз ҷониби ҳукумати ҷумҳури Тоҷикистон барои ҷалби дӯстдорони ин нави сайёҳӣ пайваста корҳои зарурӣ амалӣ мегарданд. дар натиҷаи андешидани тадбирҳои муассир аз ҷониби давлату ҳукумат дар ин самт сайёҳӣ ба даврони рушди бесобиқа расида, зарфиятҳои сайёҳии ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷомеаи ҷаҳонӣ ба таври шоиста муаррифӣ гардиданд ва ҷаҳониён Тоҷикистонро ҳамчун ҷавҳари кашфнашуда шинохтанд ва эътироф намуданд. таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки зимни ба Тоҷикистон омадани сайёҳони хориҷӣ бештар ба намудҳои сайёҳии экологӣ, кӯҳнавардӣ ва шикор майлу рағбат доранд. дар айни замон симои нави мусбати Тоҷикистон ҳамчун давлати барои сайёҳӣ мусоид фаъолона ташаккул меёбад ва дар Тоҷикистон тамоми имконият ва шароит барои ба мамлакати ҷолибтарини сайёҳии дунё табдил ёфтан фароҳам мебошад. бо шарофати сиёсати хиратмандонаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таи солҳои охир бо амалӣ намудани барномаҳои зиёди давлатӣ, хусусан стратегияи рушди сайёҳӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2003 дар самти пешравии устувори сиёсати давлат дар соҳаи сайёҳӣ якчанд натиҷаҳои назаррас ба даст оварда шуданд, ки дар асоси он ташрифи сайёҳони хориҷӣ ба мамлакат ва саҳми соҳаи хизматрасонии сайёҳӣ дар маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ тамоюли афзоиш касб намуд. дар заминаи дастуру ҳидоятҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон телевизиони Бадахшон ба пахши барномаҳои формати дақиқияташ баланди HD гузашт. дастгоҳу таҷҳизот барои гузариш ба сифати муосир ва ҷавобгӯ ба стандартҳои замонавӣ аз ширкатҳои бонуфузи ҷаҳон дастрас гардида барои беҳтар гаштани сатҳи барномаву гузориш ва фаъолияти кормандон замина мегузорад. Зафар Қаюмзода гузориш медиҳад. 29 январ бо иштироки масъулони кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва ҳайати кормандон, телевизиони Бадахшон ба формати дақиқияташ баланди HD гузашт, ки он боз як қадами устувор аст дар самти рушди телевизион дар мамлакат. аз ин пас тамоми иттилоъ ва барномаҳо аз ин шабака дар формати HD таҳия ва пешкаши бинандагон мегардад. ин тадбир бо мақсади такмили технология ва мутобиқ сохтани сифати садову симои пахши барномаҳои телевизиони Бадахшон аз формати стандартӣ ба HD роҳандозӣ гардид. таъкид шуд, ки маҳз таваҷҷӯҳ ва дастгириҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба воситаҳои ахбори омма аст, ки дар ин самт ҳамасола қадамҳои устувор гузошта мешаванд. дастгоҳу таҷҳизот барои гузариш ба сифати муосир ва стандарти замонавӣ HD аз ширкатҳои бонуфузи кишварҳои пешрафтаи ҷаҳон дастрас карда шуданд. гузариш ба шакли HD имконият медиҳад, ки минбаъд хабару гузориш ва барномаҳо аз тариқи телевизиони Бадахшон бо сатҳу сифати баланди садову симо ва мутобиқ бо талаботи замон пешкаши тамошобинон карда шаванд. имрӯз бо дастгирии ҳукумати мамлакат таҷҳизоти нави техникӣ бо формати HD насб гардид. формати HD формати тоза, хуб, дақиқияташ беҳтарин. кормандони телевизиони Бадахшон бештар барои тамошобинон барномаҳои беҳтаринро пешкаш гардонанд. ҳайати эҷодиву техникии идораи телевизион ва радиои вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон хурсандиашон ҳадду канор надорад, чунки орзуи деренаи кормандони идораи телевизион ва радиои вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва хусусан аҳолии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҷомаи амал пӯшид. имрӯз дар вазъияти тантанавӣ телевизиони Бадахшон ба формати дақиқияташ баланди HD гузашт ва ман имрӯз
از نام خودم و از نام تمام کارمندان اداره تلویزیون و رادیو ولایت مختار کوهستان بدخشان مینه‌داری صمیمانه را به شخصیت بزرگ تاریخی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان میرسانم، زیرا در زمینه سیاست فرهنگ پرورانه این شخصیت بزرگ تاریخی تلویزیون بدخشان دوام سالهای صاحب استقلالی مملکت به نتیجه های بلند نائل گردید و امروزها شرط و شرایط در اداره در مقایسه با سالهای پیش بهتر گردیده است. ببینید که تلویزیون بدخشان در کجا بود و تا کجا رسید. در زمینه اقدام‌های نیک و شایسته حکومت جمهوری تاجیکستان بعد صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان پخش برنامه‌های تلویزیونی از 3 ساعت به 6 ساعت گردید. بعداً با دستور سفارش‌های پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان پخش برنامه‌های تلویزیونی به 16 ساعت گذشت و در زمینه پخش 16 ساعت برنامه‌های تلویزیونی بدخشان همچنین با اقدام نیک رهبریت دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان تلویزیون بدخشان نیز در برابر دیگر شبکه‌های جمهوریوی و منطقوی به ماهواره پیوست شد که امروز از تماشای برنامه‌های تلویزیونی قسمت جهان برخوردار گردیده است و امروز که با دستور سفارش‌های حکومت جمهوری تاجیکستان از جانب کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با اداره تلویزیون و رادیوی ولایت چنین تجهیزات موثر برای پخش برنامه‌ها دسترس گردید، این هر یکی ما کارمند این اداره با نفوذ دولتی را موظف می‌نماید که ما در تهیه بهترین برنامه‌ها سهم گذاشته باشیم، زیرا که از امروز بعد صفت هر یک برنامه که توسط مرکز پخش منظور بینندگان و تماشابینان سرشمار تلویزیون بدخشان گردانده می شود، صفتش در مقایسه با دوره پیش به حد زیاد است، زیرا ما به فرمت HD گذاشتیم و من بار دیگر مینه‌داری صمیمانه را به اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان میرسانم، زیرا دسترس گردیدن تجهیزات به مبلغ بیش از 2 میلیون سومانی برای رشد تلویزیون و رادیوی ولایت مختار کوهستان بدخشان زمینه با اعتماد را گذاشته است. یکی از نقطه‌های مهمترین پیام امساله پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امامعلی رحمان جاری نمودن تکنولوژی موثر در تمام ساحه‌ها میباشد. با تکنیکای موثر تامین نمودن تلویزیون بدخشان محض یک قدم بزرگ در پیشبرد فعالیت بهبودی صفت نمایش‌های تلویزیون بدخشان و مهمتر از این اجرای به واسطه هدایت پیشوای معظم ملت دایر بر رقم کنانی و جاری نمودن تکنولوژی موثر در تمام ساحه‌ها میباشد. ما با پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امامعلی رحمان از نام تمام هیئت ایجادی و تکنیکی اداره تلویزیون بدخشان سپاس صمیمی اظهار می‌نماییم. قدم نخستین استوار در تلویزیون بدخشان هنوز سال 2018 بعد ملاقات سرور دولت با اهل ضیا گذاشته شده بود و تا این دم پخش برنامه‌ها پورا رقمی و با محوره پیوست کرده شدند. اساساً تلویزیون ولایت مختار کوهستان بدخشان بعد از آنی که در سال 2018 اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با فعالان ولایت مختار کوهستان بدخشان ملاقات آراستند و در برابر دیگر مسائل مهم اقتصادی و اجتماعی همچنین مسئله بهتر نمودن پخش تلویزیون ولایت مختار کوهستان بدخشان را مسئله گذاری کردم و خوشبختانه شروع از سال 2018 این جانب تلویزیون ولایت مختار کوهستان بدخشان در برابر دیگر شبکه‌های جمهوریوی تلویزیونی مرحله به مرحله زینه به زینه قدم‌های استوار در پیشرفت نه تنها پیشرفت ایجادی بلکه در پیشرفت تکنیکی نیز با دستاوردهای زیاد نائل گردید. در پیام نوبتی پیشوای معظم ملت پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان که 28 دکامبر سال 2024 ارائه گردیده بود، یعنی سال 2025 سال 2003 سال رشد اقتصادی رقمی و اینواسیون اعلام گردیده بود و خوشبختانه در پرتو این تاکیدات و نقطه‌های پیام امروز تلویزیون بدخشان ولایت مختار کوهستان بدخشان یعنی باز به دستاوردهای یک
як ҷиддӣ ноил гардидааст ва имрӯз кормандони телевизиони Бадахшон соҳиби таҷҳизоти наву замонавӣ, соҳиби таҷҳизоти муосир гардидан ва хушбахтона дар нахуст соли 2025 яъне телевизион ба формати HD пайваст гардид. ин як имконият ва як такони наву ҷиддие мебошад ки барои пешрафту номӯи соҳаи телевизион ва радио дар вилоят мебошад. мо рӯзноманигорон дар давоми чанд соли фаъолияти корӣ аз дастгириҳои пайвастаи роҳбарияти олии мамлакат бархурдор ҳастем ва имрӯз телевизиони Бадахшонро на танҳо дар шаҳри Хорух тамошо мекунанд, балки баъд аз оне ки гузариш ба мавҷи рақамӣ шуд ва дар давоми чанд соли охир дар баробари дигар шабакаҳои телевизионӣ, яъне шабакаи Тоҷикистон, телевизиони Сафина, телевизиони Ҷаҳонамо, телевизиони Баҳористон ва хулас дар баробари дигар шабакаҳои телевизионӣ боз телевизиони Бадахшон низ ба пахши рақамӣ гузашт ва хушбахтона имрӯз бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон телевизиони Бадахшон ба формати HD пайваст гардид ва ин хушбахтӣ на танҳо кормандони эҷодӣ ва техникии идораи мазкур, балки он тамошобиноне ки имрӯз ин шабака яъне телевизиони Бадахшонро тамошо мекунанд ҳадду канор надорад. мавриди зикр аст ки солҳои соҳибистиқлолӣ дар соҳаи телевизион ва радиои вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон пешравиҳои назаррас ба вуқӯъ пайваста, базаи моддиву техникии идора ба куллӣ беҳтар гардид. бо дастгириҳои рӯзафзуни ҳукумати мамлакат дар доираи гузариш ба низоми дақиқияташ баланди HD, иловатан ба идораи телевизион ва радиои вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ду танзимгоҳи замонавӣ, ду дастгоҳи наворбардорӣ ва таҷҳизоти муосири бандубаст ва равшанидиҳанда дастрас карда шуд. аҳли эҷоди телевизиони Бадахшон дар таҳия ва пахши барномаҳои гуногун жанр, инчунин пешниҳоди ахбор бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ, англисӣ, минбаъд роҳу воситаҳои навро истифода намуда дар тарғиби сиёсати созандаву бунёдкоронаи ҳукумати мамлакат аз имкониятҳои нав мақсаднок истифода менамоянд. Зафар Қаймузода, шаҳри Хорух, барои барномаи иттилоотӣ ахбор. бахшда ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи Хӯросон таъмиру навсозӣ ва бунёди 239 иншооти гуногун таъйинот ба нақша гирифта шуда. То имрӯз 159 иншоот ба истифода дода шудааст. гузориши ҳамкорони мо. омодагиҳо ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Хӯросон идома дошта, бо ин мақсад анҷоми як зумра иқдомоти муносиб ба он ба нақша гирифта шудааст. дар ин самт раванди босуботи корҳои ободониву созандагӣ дар ҳама ҷамоати шаҳраку деҳоти ноҳия мавқеи меҳварӣ дошта, аз ҷониби соҳибкорону сокинони ҳимматбаланд бинову иншооти гуногуни соҳаҳои мухталифи хоҷагии халқ таъмиру азнавсозӣ ва бунёд гардида истодааст. мувофиқ ба иттилои масъулини бахши меъморӣ ва шаҳрсозӣ ба муносибати таҷлили сазовор аз ҷашни 35-солагии истиқлоли меҳан дар ноҳияи Хӯросон бунёди 239 иншооти гуногунтаъйинот ба нақша гирифта шуда, то ба имрӯз 159 тои он мавриди истифодаи умум қарор дода шудааст. дар ин баробар ба таъмири роҳу пулҳои мошингузар, чароғонкунии кӯчаҳо, анҷоми корҳои беҳдоштӣ дар шафати роҳу дигар маконҳои ҷамъиятӣ ва ба ҳамин монанд иқдомҳои марбут ба тақвияти инфрасохтори маҳал таваҷҷӯҳи махсус равона гардидааст. бахшида ба ин ҷашн аз ҷониби аҳолӣ ва соҳибкорони маҳаллӣ роҳҳои деҳо сангфарш ва мунфарш карда шуда истоданд, ки ин барои беҳтару хубтар ҳаракати нақлиёт дар ин роҳҳо шуда метавонад. аз ҷониби соҳибкорони маҳаллӣ ва ташкилотҳои хайриявӣ дар ноҳия бунгоҳҳои тиббӣ, марказҳои саломатӣ сохта мавриди истифода қарор доштанд. раванди чароғонкунӣ низ дар ҷамоатҳои деҳот ва шаҳрак мунтазам идома дорад. бинову иншооти ба нақша гирифташудаи ҷашнӣ барои боз ҳам беҳтар гардидани шароити таълим, кору фаъолият, хизматрасонӣ ва дар маҷмӯъ барои зиндагии шоистаи сокинон равона гардидааст. дар баробари дигар бахшҳо бо ташаббуси мақомоти маҳаллӣ дар ҳамкорӣ бо соҳибкорон ва кумитаи падару модарон дар деҳаҳои навбунёд ва муассисаҳои ба ҷои нишаст эҳтиёҷ дошта бинову синфхонаҳои иловагӣ бунёд гардида истодааст. дар ноҳияи Хӯросон дар соли 2024
35 صنفخانه‌های ایلاوگی و از جمله 2 صنفخانه برای گروه‌های تا مکتبی ساخته به استفاده داده شد. این توانست خوانندگان را به جای تامین نماید. زیادشوی تعداد خوانندگان باز هم ادامه دارد و در سال 2025 شماره صنفخانه‌ها را به 41 عدد رسانیم. موافق به نتیجه تدبیرهای اندیشیده شده برای استقبال شایسته از جشن 35 سالگی استقلال دولتی تا به امروز 67% کارهای آبادانی و سازندگی در ناحیه خراسان به انجام رسانیده شده. در دیگر انشاءات بنیاد شونده کارهای ساختمانی ادامه دارد. ساکنان ناحیه خراسان با استفاده از شرایط موجوده عزم دارند که در رشد محل، ناحیه و مملکت که در مجموع برای تامین زندگی شایسته آنها مربوط می‌گردد در کارهای آبادانی و سازندگی تشبثکار باشند. اسماعیل صاحب نظریان، موسی نور محمد، ناحیه خراسان، اخبار. مقام منزلت بانوان و نقش آنها در اعمار دولت معاصر و رشد جامعه محض در زمان صاحب استقلالی بالا رفت. در شهر بستان تحت عنوان زنان در محور پیام همایش برگزار گردید. گزارش عبدالوهاب عبدالستار و الیاس باباجان. پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به مجلس عالی حجت مهم و راهنما در فعالیت منبعده هر یک ساکن مملکت محسوب می شود. در این باره در همایش زنان و بانوان فعال شهر بستان که تحت عنوان زنان در محور پیام برگزار گردید تذکر داده شد. اشتراکداران همایش ابراز داشتند که سهم نظررس زنان و بانوان در رشد بمیلان ساحه‌های گوناگون خواجگی خلق مملکت، اشتراک فعالانه آنها در حیات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری در پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به مجلس عالی مورد توجه قرار گرفته برای دستگیری منبعده آنها پیشنهادهای مفید و قابل ستایش منظور گردید. همایش مذکور که با ابتکار مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر بستان برگزار گردید از جانب اشتراکداران در موضوعهای مسائل اقتصادی و اجتماعی در پیام پرزیدنت مملکت اقدام‌های پیشروی ملت شایسته دستگیری است و پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیک زندگی درخشان معروضه‌ها قرائت کرده شد. ذکر شد که در اساس دستور بواسطه سرور دولت جلب زنان و بانوان به کارهای دولتی و جمعیتی منبعد نیز گسترش می‌یابد، زیرا زنان و بانوان در جامعه امروزه قوه بزرگ میباشند و دولت و حکومت به نیرو و تشبث‌های آنها همیشه اعتماد دارد. پرزیدنت تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در پیام تاکید نمودند که طی سالهای صاحب استقلالی حکومت مملکت با مقصد دستگیری زنان و بلند برداشتن مقام و منزلت آنها در جامعه بسیار تدبیرهای سودمند را عملی نمود. حالا در کشور 25% خدمتچیان دولتی، 73% کارمندان ساحه معارف، 71% کارمندان ساحه طب، 47% کارمندان ساحه فرهنگ، 37% عالمان و 30% صاحبکاران را بانوان و زنان تشکیل می‌دهند. امروز بیش از 110,000 زنان و بانوان کشور به فعالیت صاحبکاری مشغول میباشند. در فرجام همایش اوید به دیگر مسئله‌های مربوط به کار و فعالیت زنان و دختران شهر بستان بین اشتراکداران مبادله افکار صورت گرفت. عبدالوهاب عبدالستار، الیاس باباجان، شهر بستان، اخبار. دسترسی ساکنان به آب نوشاکی یکی از مسائل مهم به شمار رفته. مسئله مذکور تحت توجه حکومت جمهوری تاجیکستان قرار دارد. با مقصد تامین ساکنان سه دهه شهر وحدت با آب نوشاکی از مسافه نزدیک 4 کیلومتر خط آبی نوشاکی کشیده شد. گزارش در این خصوص. وسعت تدبیرهای آبادانی و سازندگی و سبز و خرمگردانی طبق نقشه طرحریزی گردیده مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر نورک در زمینه هدایت‌های سازنده پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان امروزها از جانب ساکنان دهات و شهر نورافران با حس بلند ملی و افتخار وطنداری پذیرفته شده اهل جامعه شهر در آبادانی دیار خویش سهمیه ارزنده می‌گذارند. در زمینه هدفهای سازنده پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در دایره تدبیرهای سازندگی و آبادانی به استقبال از جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی در برابر رواج دادن کارهای بنیادکاری در انشاءات پیشبینی گردیده جشنی راهبریت شهر نورک جهت باز هم بهبود بخشیدن وضع اجتماعی جامعه عین زمان با کشیدن خط نو آبرسانی ساکنان سه دهه و در مجموع 1000 نفر با آب نوشاکی تامین گردیدند. دهه چشمه یک، دهه چشمه دو، دهه چهارشد
با مقداری 3.5 کیلومتر آبی خط نوشاکی کشیدیم و محله چورخود قربه خودش 200 و دهه چشمه خودش 110 و چشمه دی باشد 110 و ما ساکنان شهر نورک از آن افتخار داریم که در دوره استقلالیت زندگی میکنیم و فعالیت میکنیم و سپاس خود را به اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون میرسانیم. هدف از نوسازی انشاءات ساحه حل مشکلات ساکنان در این سمت و بهتر نمودن سطح خدمترسانی به اهالی می باشد. ایستگاه آبهای کاریزی از سالهای 60 عصر گذشته ساخته شده، تمام قبور و دستگاه آن فرسوده از کار برآمده است و هر روز باعث سر زدن هر گونه صدمه ها، رخ دادن صدمه ها می‌گردد که کار مؤسسه و کار کارگران البته دوچند میکند. از این حساب در اساس نقشه و چاره‌بینی های لایحه آب تامین کنی و سانیتری شهر نورک سمت دیگر این از نوسازی همین ایستگاه آبکشی آبهای کاریزی می باشد که امروز ایستگاه آبکشی آبهای کاریزی از نو ساخته شده ایستاده است. وسعت تدبیرهای نهالشینانی و سبزگردانی تحت عکسیه سهم من در آبادی شهر من که با ابتکار مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر در همکاری با بخش حفظ محیط زیست و خواجگی جنگل شهر نورک در موضع‌های برای نهالشینانی مطابق راه اندازی گردیده امکانیت می‌دهد که تل و تپه ها و موضع‌های کوهدامن حدود شهر آینده نزدیک با شینانیدن نهال‌های گوناگون سبز و خرم خواهد شد. در این روز با جلب کارمندان تشکیلات و مؤسسه‌ها و ساکنان در موضع سری باره شهر نورک زیاده از 1300 نهال‌های گوناگون شینانیده شد. طبق نقشه مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر نورک تا امروز در حدود شهر زیاده از 13000 بیخ نهال شینانیده شده است. مرکز شهر با شینانیدن گل‌های رنگارنگ باز هم زیبای و زینت بخش می‌گردد. در این روز از جانب کارمندان مؤسسه دولتی خواجگی منزلی و کمونالی در جایهای انتخاب گردیده مرکز شهر زیاده از 2000 بیخ گل‌های صدرنگ شینانیده شد که توجه مهمانان و سیاحان را به خود جلب می‌نماید. مرکز شهر نورک دوام یک ماه اخیر با تدبیراندیشی‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر در جاده آبادانی و سازندگی‌ها باز هم زیباتر به نظر می‌رسد که این از میهندوستی اهل جامعه شهر بشارت می‌دهد. محمد علی عبدالکریم ایوبی محموراد، شهباز غلامزاده، نورک اخبار. بینندگان گرامی، نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی اخبار خاتمه می‌یابد. سلامت باشید.